Многие депутаты знают гимн. Вот поэтому, я думаю, средства массовой информации иногда искажает. Вообще у нас в таком свете показывают, как будто мы здесь... Не, ну мы же вот приехали, проверяем, вот Давай. спрашиваем. Алгалай bir Kırgızstan, azatının önünde, her bir sözün özgündey, öz aldının yolunda. Ахмангулю. Вот я сейчас такой, что-то так не готов я. Это слишком для меня резко. Спасибо. Жоқ айта албайм. Birinci kuplet katılsın. Айтпайм. Любой куплет айта аласыз ба? Эми припевин баарын айтып берсем мүмкүн. Припевін айта аласыз ба? Қысқаша эле. Эми не кыласың? Акмангүлүү асказолор талалар, элибиздин жаны менен барабар. Бейкут. Бейкуттукту төгөт кыргыз жерине. Камат, сен билет турбайсың ба? Бейкуттукту төгөт кыргыз жерине болду. Мен ыр менен кошо кете берет. Ырдап. Ак мөңгүлүү аска тоолу. Кой башка момент айтып берейинчи. Yok, kıskaça эле, мындай эле. Bir kupletini айта аласыз хотя бы? Ахалили ашкача нуталалай eli pişti can benim barabay şaşkışkırıl ulan dostum megindim yaktap geldi Ata babalar algılar güzel azatlıktın yolunda öykündeydi özlemde özlemde kolunda bayırdan gönlümle senime dostluğuma dayanın bey bulutlarıma her biri şiretin biz gecetken hatta saldım burası ay ben göksel azatlıktın yolunda Özlem Bey Öztahtın yolunda Boldu, çatı vergi, lazım.